Zašto je važan čoveku identitet? Jeste, principijelno, Bog je stvorio sve ljude unikatno. Znači, svaki čovek je posebno biće. Niko nije isti. I zato čovek kada srasta u zrelu ličnost, on dobija određeni identitet koji mu pomaže da se, kako i reč sama kaže, identifikuje prema drugima, da može da stvara odnos. Čovek kada je zrela ličnost, kada zna ko je i šta je, znači kada ima identitet, onda može da stupi u odnose sa drugim identitetima, znači sa drugim ljudima koji isto znaju ko su i šta su, koji imaju zrelu ličnost. I iz teh zrelog odnosa nastaje zajednica, nastaje ljubav. Znači, samo čovek koji je zreo može da stupi u odnose, ozbiljne odnose sa drugim ljudima. Zato i deca bivaju u okrilju porodice dok ne sazrevaju i onda napuštaju kuću i odlaze i stvaraju svoje odnose, svoju zajednicu, znači kad su zrele ličnosti. Dok nisu zreli, oni su u delokrugu porodice, odnosno roditelje koji štite dok oni ne sazreju. Znači, to je bazični identitet. Sada, puno tih identiteta se udružuju u jednu grupu, u jedno pleme i kasnije u jedan narod, koji opet za sebe izgrađuje određene specifičnosti koje mu pomažu da sačuva sebe, taj narod, da sačuva sebe kao takav i da može da funkcioniše onda prema drugim narodima. Znači, Bog i Hristos, kada je došao na zemlju, nije ukinuo narode, ni nacije i rekao je idite i naučite sve narode, krstići ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, nije rekao idite i krstite sve ljude. Danas nam se sugeriše, pošto postoji zloupotreba nacije i nacionalnog identiteta, da treba da se ukinu nacije i da svi tobože treba da živimo kao, važno je da smo svi ljudi i važno je da smo svi isti i da nema nikakve razlike između nas. Znači, to je opet jedna od čoveka stvorena ideologija koja je vezana za te globalne neke struje, gde se treba sve izravnati, gde treba tobože svi da budemo isti. Međutim, kao što smo rekli, svaki čovek je unikatan i svaka grupa koja sebe formira kroz istoriju je unikatna. A na kraju krajeva mi čitamo u Starom Zavetu da je Bog obratio se Avramu i obećao mu je da će biti rodonačelnik jednog naroda koji je na kraju stasao u narod Izrailjev i koji je bio Božji narod. Znači, Bog je kroz taj narod, kroz tu zajednicu koja je bila u suštini zatvorena za druge, je sačuvao veru u jednog Boga i bio je taj narod je trebao da bude primjer za sve druge narode. A da je Bog, kako je mogao Bog da stvori to, a da je rekao svako neka bude za sebe, nije važno ni ko ste, ni šta ste, važno da ste ljudi. Znači, suštinski taj i ceo Stari Zavet i uopšte priča o Bogu izabranom narodu ne bi funkcionisala da je Bog imao to u vidu. Znači, zloupotreba pojma nacije od određenih struktura diskredituje svakako pojam naroda i pripadnost jednom narodu i dovodi do tog pogrešnog zaključka da mi tobože treba toga da se otarasimo ili kako u određenim centrima se govori crkvenim kao protiv tog etnofiletizma. A u suštini, kao što sam rekao, pripadnost određenom narodu definiše našu posebnost i naš identitet kao grupa prema nekoj drugoj grupi. Što ne znači da je ta druga grupa lošija od nas ili bolja od nas, nego prosto da bi mi sačuvali svoje posebnosti, jer smo svaki pojedinačno poseban, a i naša grupa gde se mi ti određeni pojedinci okupljamo je posebna naspram druge. I u toj posebnosti mi funkcionišemo i tu doživljavamo svoj život, svoje tradicije i svoje, na kraju krajeva, i svoju veru prožimamo kroz te posebnosti. Zato mi u pravoslavnoj tradiciji imamo pomesne crkve, što ne znači da mi pravoslavni nismo svi zajedno i ne treba da se stvara ta slika kao mi smo svi posebni. Svakako
da postoje pomesne crkve, jer je svako prišao u pomesnoj crkvi specifično na prohteve tog naroda, specifično izgrađena jedna posebna duhovnost koja je primerena tom narodu, njegovim tradicijama, njegovim mogućnostima i sposobnostima. Ali suštinski smo mi svi isti pravoslavci. A zašto se, na primjer, na zapadu je to sve izbrisano i kao ne postoji tobože nacija, nego su svi kao centralizovani. Međutim, posebnosti su važne, zato što smo mi, svaki čovjek je poseban, a i svaka nacija je posebna. I tako je naša duhovnost isto specifična, na primjer, kako doživljava jedan Grk, pravoslavlje je drugačije nego jedan Srbin ili jedan Rus. Znači, ali to ne znači da nisu sva trojica pravoslavci i da ne veruju u istog Boga i u iste dogmate i kanone. Ali je doživljaj, pristup, kako ja prilazim moje veri je drugačiji. A svako čovjeka treba na svoj način da privučemo, na poseban način veri i Bogu i zato je, da kažem, ta specifičnost preko identiteta, preko nacionalnog identiteta važno i to je sasvim bilo normalno i prirodno raslo u pravoslavlju gde smo izgradili te pomesne crkve koje se na specifičan način bave duhovnošću i verom i tako ljude drže na okupu da ne izgube svoju veru preko toga. Kada bi sve to izbrisali, na kraju bi doveli do jedne bezlične mase koja i onda bi u toj bezličnosti dugoročno izgubila svoj odnos prema Bogu, kao što vidimo na zapadu gde je čovek tobože bezličan i svi su isti, a na kraju je izgubio svaki vid duhovnosti, jer ako nema identitet, nema odnos prema drugima i nema odnos prema Bogu. Znači, kao zajednica koja nema identitet, nema odnos zdrav prema drugim narodima i prema Bogu. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.